Oni. Oh. Ça c'est quoi ça? Oh. Oni. Oh. Nekutuba lingala fe. Oye za moto. Hein? Moto.
Oh, non, tu n'as rien. Ezale moto na era tozo shopping zoto. Tozo shopping zoto. Oh, ça veut dire de quoi? Parce que malini eza ebele. Mais comment sur la mine? Solo ezate mais. Il y a tout là qui Congo. Ça c'est quoi ça? Teno Congo. Isodo zanne bana mbandaka. Isodo bota ma wanabia. Yaka. Lende bado. Medre, tenda bojo. Non, retirez un peu, hein. Les fourgons ici tout. Bière, c'est quoi? Bière. Bon. Signifie masanga. Alors, ah, c'est Masanga. Ah oui, c'est Masanga. Masanga, c'est quoi alors? Masanga. Masanga ya bowe nwaka na munoko. Ngemona primis. Leader. Nous sommes dans quel village? Nous sommes à Bière. Quoi? À Bière. Pourquoi vous avez donné le nom de la bière? Lumière. Lumière, ça fait quoi? Ça te dérange? Hein? Quoi va ça la nuit? On va dans la télévision. Ah, tout ça, on peut gagner. Dans la bière. Dans la bière? Donc, quand il te fait pour la nuit? Il faut te benda kura kuna ya kotopo bana batatu. Alors, je nous ai moulé. Oh, pourquoi tu cherches les gens? Il y a trop de caca ici. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde, bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello,
I'm Sheila Afonso, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. Is www.infosays.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na InfoSays, Boko zua informação a solo. Please subscribe to www.infosaysplay.com. Like the video, watch the video, infosaysplay.com. Like the video, watch the video. Botala InfoSays, Botala InfoSays, Botala InfoSays. Sit Iban Umboka. Sit Iban Umboka.